Halo teman-teman, saat ini saya berada di Sandangan dalam pernikahan Narti dan Syawal. Tosi turu kendeke nalo. Tosi pangalola lamba abarena pula. Anggen itu marasan si 25. Todintin si deken lengo. Makalimani itu si karanaka alku melau langit tunalani surah lontara makaraina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalimani tunalani surah lontara makaraina totu mampa rarata. Posarong kalua todi potak dumur paling iya lako makalimana to mangkau bendani Kabupaten Tanah Toraja tuan luang hina to marasan numpetindoi ka adera bulawanna DPR RI. Maka tu diam bulan bangi maka lima ana tu sitaranaka tong konang layu toni sungi sungam paakalan buan lako maka lima ana tong bendan ni Dukaya Kecamatan Rembon lako tong bendani Kelurahan Rembon lako maka lima ana tong bendani Kaadera Bulawanna Kabupaten Tanah Toraja paka lako tong bendani tonipo pebosena Lembang temai pantang butu jomai bana Lembang lako makalima ana te marasan numpetindai Kaadera Bulawanna Sulawesi Selatan paka-pakanna lako tumpetindai Goram Bulawanna Kabupaten Tanah Toraja lako makalima ana tumpetindai Dukaya Surah Lontara Amakaraina tot maaparenta pakanna lako to si taranaka to tanga paisan temay to si panundong anaka tau Buddha lako makalima na to si taranaka pedang pito tiang to si kambi ipetamba tolakan makalima na lako tontoy kasalle barin ni ina pasanan tengko dio batanga di kaleta tang laku hupu laku borong manni tang laku DTE laku tandung manni pasanan tengko dio batanga di kaleta apa mintu ki kupe kata be makalima ana kupe si manni laku kita mintu angga tolimbo lante pangurande randean to tasiki lante pa amarwasan ulang raraana luka inde alku masero pindan rendem Bulawanna duka inde sangka abase situka tudi rumpunan bulo lante ma Allah to temo di patete malanga lante kula atau marasan belanda sisi moduka aluk napaturun buntu to mampara rakta sangka na popendemme di kapadanganna
porro paria molan lepongan bulan unni sungo pataranaka molan tanah matarik kallo nimbalo olan telepongan tondok ulang araraana duka tema Allah to temo renden gula wanna duka iya te kulla atau manasan ulang araraana duka iya inde simbolong manik renden gula wanna duka inde anaka di tampagayam tunahan di iya tindogong hinna nadete iya pangimpi makaraengna tumen dadi mo bayu sielena tudang amen dadi dodo sangkala makna tumarasan numpati yang kaabatulen tegena umpati rimbaka pesuenanna langang palang kadi yarru unisung dao pandung yang gilo bayu sielena dodo sangkala makna alukuna rampanan kapat sangkaana base situka iko simbolong manik iko narti di saloko beluwakmu maadodo selenge si reden lokkommu tungga atedong susuko lokkom bali dabulan tento kaluku dirapak ketindoi ko alumuna rampanan kapak umpang intiko iya sangkaa base situka iko nartili na paranak ko iya tongkonan sepu unnalonni ko iya tongkonan bamba lomdo pakanan mitindo iya nilemu tuan lonang ina lamay tongkonan kabiri mengimpi pula iya tonin dari yangmu lamai tongkonan karapa nane tindo to pada diammu domai tongkonan bagdudu mengimpi pula iya nenek mendia tamu lamai tongkonan tambolan iya mana nai nenek enu tindo mengimpi iya indo tonin dari yangmu hampe itu kumombomu umpang impi ko iya tuan lonang menak ammu tibusan kama telipuda edan ammu kasalle kale ammu lobo kara kara ammu petindo iya alumna rampanan kapak ammu pangimpian sangkaana basse situka lante ma allo totemo iko muane sundun garagammu sawal aco paagan tianammu gayang adi yarru cara pangah di lindo tahu melolia garagammu riita iya pantarisan makaraengmu umpetindo iko iya tongkonan lamai pada lagi tanete mangimpi pole iya todolomu tuan lonang enak lan tongkonan nonok metindo iya pole indo tomen dadi yamu ambe eto kumombomu lamai tongkonan bamba bamba mangimpi pole iya to pada diammu lamai tongkonan mamma metindo iya nenek mendia tamu lamai tongkonan tumake nanai petindo iko pole iya to dolomu pangimpi ko indo tomen dadi yamu ambe eto kumombomu ammu tibusanan tama teli pudaenan ammu kasalle kale kale ammu lobo oti kara kara nu petindo iya nu rampanan kapa nu pangimpi sangkana basse situka nu tiro todingi pole iya bayu sielemu nu pemantabu rupa pole iya dodo sangkala makmu inde simbolong omanike narti tungkasanganna tu narasan mutoe di mana nu panintin diong lisu palakmu mupa manda diong talu utuku tarunomu melanna pada nalambi itindo bongimu pada nadete iya pangimpi makaraemu ammu mamai kalimbuang boba ammu sunyi miku mandalan anna masak kiarakmu baru dindin tikulau tiku aden nopupa ahuramu popa paraya horamu popa raya naton romanda amora aluna rampanan bapak nabintin mora sangkana basse situka adio batang adi kalemi annan nisung patarana kamura aluna rampanan bapak annan nisung patarana kamura sangkana basse situka adio tondon to batangni mamai koya kalimbuang boba isungi koya di kumandalan anna masak kiaraamu anna marudindin tikulau
Allah niko ya surah lentara amaka raingna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku aden noko pa amora mupo pa paraya mora mupo paraya anna torropa sakke dio batang adi kalemu amu tiro moraya sampai na bulan ketu manan dia baraninna umbendan doke dokena ami tukan mora melolo tau paraya takinan pia. Iku aden noko pa amora mupo pa paraya mora mupo paraya ami sipa matua induk ami sipa manu karurungan dan noko pa ami sitamu mora bulan tasak ami siang paran murayanan sanda makamban ami langa mendaun suji ami rekke muramenta adiyanan pure sumangana aluguna rampanan gapa sapa atoning parayanna sakana basse situka tubirundunan bulo lante ma Allah totemo di patete malana lante kulla atau marasan pure sumangana langan puang adi matua sampa atoning parayanna rekke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pure sumanga. Terima kasih teman-teman telah menonton resepsi pernikahan Narti dengan Syawal yang dilaksanakan pada hari Sabtu 11 November 2023 di Sandangan, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.